member jom tak Pu Duhoma som leang. Pu Speaker, engwangin nge FRBM Act 3 alom ti tanga hansoi kadua. Sarkar dinglai ten khwa khirna manglawa sum diglota an man na sat thin awangin sumyom to lo nan chuan ti in sang ni le pathuma parliament an lo pas ne chu state zong hian mangve se antia Mizoram ero chuan khwa khir kan du lawa zalen taka vote zonna na budget man te kan chaka chu wang chuan kan nei ve du lowani sang ni le panga kum khan MNF sarkar lain in nei veng uti na bil heta hian kan puluta min hnol sak ani amaro chu sang ni le parukna chuan ti lui na in khati lai MNF sarkar kha he dan hi centralin pasturin annorani achan chu sang ka zakwa som kwa pakwa chawa khan khati lai sarkar sum mandana khan leiba na salu tuka u chuak lu tuka niriya thali sang ka zakwa som kwa pakwa khan confidential MOU assign puini a copy po kala nei vekani chu tiang khopa ti ngai khopin financial management a khan MNF sarkar kha a fail thina tichuan sang ni panga sang ni paruk kuma pheka chuan fiscal deficit ka 12.32% ania Mizoram a heti khopa fiscal deficit san hi ka hriat china chuan ala om lowa record a break ani chu wangin hei hi zong adik love he dan hi lo mang ve ro tin he khwa khir dan nei min bar ta ni alom om katia tichuan chu dan kan han pass ve chuan kan fiscal deficit 12.32% atang khan sang ni le paria sang ni pakwa chuan 3% a hian in chuk thlatur ani min tia chumi ta chuan kum thum hun min pe ni chuti lai chuan an bituk ang hi sarkar khan ati lo tling thei mia lo 3% atling thei lo reng chumi nuwa MNF anon sarkar vele akaya congress an lo sarkar vele sang ni som pariat som pakwa an tlak kuma khan fiscal deficit hi vaibel se jathum som ka panni point pakwa pathum kan neya chu 1.58% ani waina hian khati laya kan finance minister zom tak puso ta khan ati thani ti ka soidua ka chanani lo thudik ka soini 3% chin kamin phal sakania 1.58% fiscal hi ati niam theya fak omani tichuan tuna MNF alo sarkar vele kum khat ahan sarkara 1.58% atang khan sang ni som pakwa som ni kum khat chung la khian vaibel sa sang ni zani som panga fiscal deficit nei manin 8.34% a chhonga lani engwange ti Pu Speaker ka zotani heti ma covid po lo thlen ma sia kum khat anhan sarkar chunga heti ma lo apleta MNF sarkarian finance minister thahi anei shin lovem ni voina kan amendment hian hei hi ti fail atumani so wang chuanin hei hi chu alutuk katia tuna kan pass tura hian 8.34% atang hian kum nga nu a sang ni som ni pali som ni panga 3% atlan hiam turin voina hian kan in bat le donani kan zom zo lengem pekana ka thelo tichuan he sarkar tuna dinglai Trump to pa hian 4.1% in anyam to turania kan lo thlir donani theile pekangem chumi ti tur chuan he dan hian kan in phuar donani voina hian diktak chuan in kumin budget session kan han nei khan kum masa atanga appropriation bill supplementary bill anon pudlu kha vaibel sa sam thum zali som sari pali loi ania so kan kum khachung budget kan pass tak 35% ani kan budget he house zom ta kan pass ang ni lo khan 35% hi an mang ti nani
ราบทักนี่เฮติขบะ financial mismanagement ฮีอาอมเทยต่อช่วงโลให้การนันทีระกุมินอาลูตอบเลงะนักกุมบัจเจตเซสนะ supplementary demand ไว้เบสเซนซันเงี้ยอันนั้นพูดเลดอนกันทีร์โดนนี่ให้ฮิจูอมต่อโลเซงเนียมต่อเซงกันดูอาอมโลตบจูอัฐิโลตีกันเรียมเต็นกุมินักการ opening balance เฮียนไว้เบสเซงาสมลีปนิ76 crore in kan minus ngal top bok ani minus in bul kumina hian kan chana chuan ni chin kan ngai thlak ta ang khan one time dispensation a kumtir lama tang khan an lo nor ngat ngata bible se da zani som sari pakhat lo puk le to boka hei hi kum som chunga ta na baturania 7.20% interest anaya sang ni le som thum kuma rule zo turania he sarkar hi sarkar local le zel tur leiba tam tak anuchia mek ani ti hi ka soidu bokani tichuan kan budget enila tax le non tax atang khan kumina kan hanlak ve kha 23.50% in apungani kumin tluka zoram mi puiten chia an choi ne mi alaw mi alofani mi pui te zen chungin he sarkar hi akal mek aniti country tin kan CSDPN leila tuna sarkar adin machi ama sarkar intram an man topa khan sang ni som paria som pakua financial year khan 25.38% hi GSDP thandan agrot ani tichuan emene voi khat kum khat an sarkar ve sang ni som pakua som ni pakua chuan som ni chuan 19.44 atlan yam ngal top mai ni kum khat an sarkarin kan GSDP atlan yam ngal duai hei sarkar thani ngai ngem kan ram sum lo lut thin en ko zel tur tan hian an kuta hian rei tak kan da ngamangam ti hi voina hian ka ngai tu ani ti chuan kumina enge kan target kumina GSDP nei kan tum hi a growth hi 17.61% lek ania kan tum kan target trim po atlan yam duai tuin heng te hian enila voina kan bill pass tur poimo je hi achiang Congress sarkarin PSU public sector undertakings ayan kol zolova zuwa zor tir chungpen ayan kol zolova an thiata he sarkarian thren khat atung ning nungle box ya engtian en kol ngen tum ka hrelo central lama po an en kol theilowa sal an tum me kani an PSU tha hi ti chuan hedan voina kan khel me ka hian thil poimo tak mayom chu Public Expenditure Review Committee omani hedana hian Finance Minister Hovin he Public Expenditure Review Committee hi an thuthin turani voin zange an thut to ti ka zot dua so chuan covid in minon nan me ka hian kan budget hi eng angin nge an khir eng angin nge an review member te tu nge an ni voin zan nge an thut to special session in yang u reappropriation ti anga ye hun har sa kan tongani hi ti kan rota atul lo zia min thila kan target te hi set that le ngai ni kan priority hi set that le ngai ni kan SEDP ngei po hi kumin kan budgeta aman na tur kan khira covid atin zone lo top te hi kan muchiang ani reset angai ni ma se chu chun du box hi lova ti chuan voina kan din mun atang hian industry te kan war ngai mi engza te mo sang te an lo honga na nei lo anom tuna hian industry nei tu mi som li velin kan chief minister ne na hian SIS an deal mek ti po ka hriani voi thum kan CM hian file a return a phalo ti te kan hriani loan te an la lilam sakan tum mek to an mang angani he covid exit protocol ta na poi mo lu tu kan nia heng te hi kan ngai sak tur ani don lom ni agriculture te horti te fishery te less de kan ti te heng hi kan priority ani angai to tu na hi chuanin chumi tin zon chuan he kan amendment hi kalpui ilang atha ka ti kam khat lek pu speaker central economy Indian economy hi somli na nung tole ni tu na hian so wang chuan azem pui liam zur zur kan ti kha akang mek ve ni
จุ่มหัวอย่าชวนกันเกาโดนะอันซุมมันเลยตัวสงสงให้ไว้นะกันดานปัสตูรินนะอัพหัวนั่นหัวอย่ามังตูรินไว้นะยันปัสโลเหลาตะกินกันปุลุดอันนี้อ่ะกันปัสสังอัฐากติลุตุกอามาเราสุกันโซมังเห็นตุนมังไม่ขานินเฮมีอินะอัฟิกซ์อังทินโลเฮียนกันโบเสเลด้วยอังที่กับเราอ่ะจุ่มอย่าชวนกันสุรการไทยโตปจนละตูรินกับพูตะกันที่ไทยจินจินะทิลทราอันที่นักงานจวนกันปุยเซลังตีปอก็สอยดูอันนี้ก็รอไหม